Imboni TV. Ndagusuje kandi ngo ikaze wowe shuti muvandimwe abakorewe shitana kuri channel yitwa Imboni TV. Mbaye ikaze mu makuru agezwe muri aka kanya. Ngiye nitwa Ajabu Marashinyi, ngiye ubaha ikaze mu makuru agezwe muri aka kanya. Tugiye gusubira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari inkuru tugiye kugarukaho. Mu by'ukuri AFC M23 yamaze kurasa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ikibuga cya leta ya Kinshasa. AFC M23 kandi yahanuye drone ziri kuyigabwaho. Ni ukuvuga ngo kuri iki cyumweru FARDC yagabye igitero gikomeye cyane cya drone nyinshi cyane kuri AFC M23. Izo drone inyinshi muri zo AFC M23 irazihanura. Kumenya nuko byatangajwe na Corneille Nangaa yuko drone zose zigabwa kuri M23 zizajya zigabwa zituruka aho zivuye, nuko ngo zikire mu cyerekezo cyaho zigiye zikarasirwa mu nzira cyangwa se mu kirere. Rero nyinshi muri izo drone zagabwe kuri M23 yamaze kuzihanura. Drone za Kinshasa, drone za FARDC zahanuwe, inyinshi zanirwa mu kirere na AFC M23. Ikindi kongera kurazwa ku kibuga cy'indege kirakoreshwa n'abasivile cyane. Rero tugiye kureba uko byagenze ibyo kintu gitero cyagabwe na drone zikomeye cyane, indege za FARDC zigahanurwa, ndetse kandi mu by'ukuri M23 igahanura izi drone. Tugiye kureba uko byari bimeze, indege zari nyinshi cyane, urugamba rwo rukomeye cyane kuri iki cyumweru. Tugiye kureba uko byari bimeze muri iyi weekend, uko uyu munsi wa mbere tuwutangiye, uko gahunda zose zimeze, ariko nuko byaraye, dore ko imirwano yakomeje hirya no hino hakoreshwamo intwaro za muzenda zikomeye cyane. Ariko kandi ibintu byakomeje kugorana hirya no hino, aho buri wese ari kwivuga imyato undi agahiga. Nyuma y'uko Kinshasa yakiriye amadolari menshi cyane aturutse muri Amerika, Trump yamuhaye amafaranga menshi yo kugira ngo akomeze agura igisirikare cyo kugira ngo akomeze bake ubukomere cyangwa se ubudahangarwa bw'igisirikare cya FARDC, kugira ngo bahangane byimazeyo na AFC M23, kugira ngo bagire ku mabuye y'agaciro bifuza. Kuko bitangazwa n'abatari bakiye yuko mu by'ukuri ibirombe bya Rubaya ari Amerika ishobora kuba ariko na cyane Kinshasa irasa AFC M23. Rero no bitero byakomeje kugeza uyu munsi, byanatumye M23 irasa ikibuga cy'indege. Tugiye kureba uko byagenze. Mwese mbaye ikaze muri uyu mwanya, reka tubiganire tureneza uko byagenze. Ikinyamakuru BC n'ibindi bitandukanye byanditse yuko ikibuga cy'indege cya Bangoka, ikibuga cy'indege kiri mu mujyi wa Kisangani, kino kibuga cy'indege cyarashweho na M23. Leta y'intara ivuga yuko mu birometero bigera ku 100 uvuye ku mirongo y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho kino kibuga giherereye, niho rero hagabwe ibitero bikomeye cyane na M23. Rero icyo gihe leta ya Kongo yohereje drone nyinshi cyane zigiye kurasa ku birindiro bya M23. Izo drone zigiye kurasa ku birindiro nk'uko byagenze ubushize bagaba ibitero bigahitana mu buvugizi bw'igisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma. Byari ibitero nka biriya bigamije guhitana abayobozi bakomeye cyane no guca intege abarwanyi ba M23. Iki nacyo niko cyari kimeze, ariko M23 yabaye maso cyane, icunga bitaraba, ibicungira kure, irabikumira, ndetse izo drone nyinshi muri zo irazihanura, inarasa ku kino kibuga cy'indege. Rero ubutegetsi bw'intara ya Chopo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje yuko ikibuga cy'indege cyo mu uyu murwa mukuru w'intara ya hano muri Kisangani kuri iki cyumweru cyarashweho na M23. Rero kibasiwe n'ibitero by'indege za drone ziba zitwawe n'ibisasu bikomeye cyane zaturikana nabyo. Ahangaha nahazwi nka kamikaze. Ni indege zane zije za drone zifite intwaro zikomeye cyane za muzinda, intwaro zifite drone zifite ubushobozi bwo gutwara toni 5 nibura z'ibisasu. Nizo zari zigiye kurasa kuri M23 nk'uko drone basanzwe bakoresha, ari nazo zahitanye Wiringoma. Nazo niko byari bimeze, zari zigiye nk'ibisanzwe kurasa kuri M23, ariko iba yabaye maso izirasa zitaragera ku ntego zazo nk'uko bigaragara. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bongoka ahangaha ni muri Kisangani cyaherukaga kuraswaho na drone zitandukanye. Hari ku itariki ya mbere z'ukwezi gushize, ukwezi kwa kabiri ngubwo nabwo cyari cyarashweho na M23. Icyo gihe nabwo leta ya FARDC yari yongeye kurasa M23. Icyo gihe nabwo irongera irasa
iki gitero ngo ni ibitero bimaze ukwezi biri kuba uyu munsi byongeye kwisubiramo. Noneho kandi nabwo hari ku cyumweru icyo gihe kino kibuga cy'indege cyongera kuraswaho mu gitero cyagabwe n'umutwe wa M23 barasa kuri kino kibuga cy'indege kuri ko batekereza yuko hari intwaro zikomeye cyane za FARDC zihabikwa zinahaturuka ziza kurasa kuri leta zituruka kuri Kinshasa ziza kurasa mu M23. Niyo mpamvu M23 y'izindi mitwe mishyashya yo kugira ngo izajye irasa drone zikihaturuka zitarandiyo zigera ku birindiro byabo ngo zibagweho zibe zabahitana. Ni uburyo bushyashya bize bwo kugira ngo birwaneho barebe ukuntu bakumira bino bitero bya leta ibitero bya leta ya FARDC bigaba kuri M23. Ikindi nuko mu itangazo umuvugizi w'intara tugarutseho yitwa Claudine Erodia yavuze yuko izo drone enye muri zo zamaze guhanurwa, ikindi zose zarasiwe mu kirere zitaragera ku butaka ndetse no ku ntego zazo aho ngaho bakiri muri Bangoka. Ni ukuvuga ngo izo ndege za drone zigihaguruka zirasirwa mu kirere, enye muri zako kanya ziba zirarashwe. Ikindi twavuga nuko ibyo bitero byabaye hagati y'isaha 9:48 z'umugoroba ndetse n'isaha 10 ni hagati y'isaha ya 1:48 z'umugoroba. Ibyo bitero byamaze mu masaha yose biri kuba, ni nabwo habayo icyo gikorwa gikomeye cyane cyo kwisanga M23 hano drone za leta ya Kongo mu buryo butangaje cyane kuri uru rwego. Ikindi nuko itangazo rya Erodenko tugarutseho umuvugizi w'iyi ntara rivuga yuko izo drone zoherejwe n'umutwe wa M23 ufatanije ngo n'u Rwanda, niko bavuga. Gusa ariko ari u Rwanda cyangwa se M23 nta numwe uravuga ku bya kino gitero, nta ugihamya. Iki nuko akenshi u Rwanda rakano ufatanye rushinjwa bwo gukorana na M23, ahubwo bavuga ko bashyizeho ubwirinzi. Nukuvuga ngo rero bakomeje gushinja yuko u Rwanda rwafatanije n'ihuriro rya FC M23 kugaba ibitero kuri leta ya FARDC cyane kuri kibuga cy'indege cya Chopa muri Kisangani. Ikindi nuko ubushize Colonel Nanga aherutse kuvuga yuko byagaragaye ko leta ya FARDC icunga igaca mu rihumye abarwanyi ba M23 ikabarasaho. Bityo Nanga umuyobozi w'ihuriro rya FC M23 yatangaje ko bagiye kujya barasa buri drone yose ikiva ku bendero bya FARDC igana ku bendero bya M23 itarahagera. Nanga yavuze ko drone zose n'indege zibagabwaho zigiye kujya zirasirwa mu kirere. Mu yandi magambo bahatangiye kujya ku ntego zabo zo kurasira drone n'indege zose mu kirere zitaragera ku butaka bwazo. Bivuze ngo Colonel Nanga yavuze ateguza byatangiye gusohora kubera ko izi drone inyinshi muri zo batangiye kuzihanurira mu kirere. Colonel Nanga kandi yongeraho yuko gukoresha ikibuga cy'indege cya Kisangani nk'ahaturuka ibikorwa by'iterabwoba na magambo ya Colonel Nanga bigabwa ku butaka bwacu. Ubwo bw'ihuriro rya FC M23 na magambo ya Colonel Nanga turi gukotinga ntago ari twebwe. Ati ubu ngubu Kisangani ni ikiri ibirindiro bifite ubudahangarwa. Bivuze ngo Kisangani ntabwo gifite ubudahangarwa kubera ko twemerewe kuyirasa, twemerewe gutera ibitero uburyo bwari bwose tubishakiye. Ikindi nuko twebwe ubwacu igihe cyose batugabaho ibitero dufite amakuru ahagije binyuze mu butasi n'ubushobozi buhambaye bw'ingabo zacu za M23, tuzakora ibishoboka byose twirinde ndetse natwe tube twagaba ibitero aho biri ngombwa, kuko ntabwo hakiri isibaniro cyangwa se ntabwo hakikomeje kuba habira ibintu bitari byiza. Ikindi nuko kandi umuryango w'ubumwe bwa Afurika wamaganye ibitero bya FC M23 byagabwe kuri kimwe kibuga cy'indege muri Chopa muri Kisangani byamaganye. Ikindi ibino bitero byakomeje kugabwa ku kibuga cy'indege cy'abasivile, abenshi bavuga nkuko ubumwe bwa Afurika y'umuryango wa Afurika wabyamaganye. Niyo bino bitero byakomeje kugabwa ariko tageti ari kugira ngo bahabye umwanzi cyane cyane ari FARDC ndetse na leta ya Kinshasa, banabereka yuko bakomeye nta buryo na bumwe barwanywa ngo batsindwe. Mu by'ukuri berekana ko bafite ubushobozi bukomeye cyane bwo kwirwanaho. Igisirikare cya FARDC kimaze icyumweru cyose kigaba ibitero bikomeye cyane kuri ihuriro rya AFC M23
buri munsi bagaba ibitero kimwe cyangwa bagaba ikindi, kandi basimburanya tekinike n'uburyo bushyashya bwa buri munsi bwo kugaba ibitero. Ikindi nuko buri munsi FARDC igaragaza iri gushaka propagande n'uburyo bushyashya yahinduramo strategy yayo kurwana urugamba kugira ngo ibashe kuba yatsinda uru rugamba. Mu by'ukuri rero drone nk'izi zagabwe zimeze neza nk'uko twabigarutseho, nk'izagabwe na FARDC zigabwa kuri AFC M23. Izo drone rero cyangwa se igitero nk'icyo ngicyo ni kimwe nk'icyagabwe mu ntara ya Kivu, yahitanye wari umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma. Ni nako kino gitero cyaje kigamije kuba cyahitana n'abandi bayobozi bamwe muri bo bakomeye muri iri huriro rya AFC M23, mu kwerekana ko hari ibikorwa bikomeye cyane byakorwa, cyangwa se FARDC igamije kwerekana yuko igifite ububasha bukomeye cyane, nubwo AFC M23 nayo ishimangira ko izakomeza kurwana umuhenerezo kugeza igeze ku ntego zabyo, ndetse igakora byinshi bitangaje nk'uko abayobozi bayo bebeshe bagarukaho. Bavuga ko intego bafite ari ukwirwanaho, dore ko ubushize Makenga ariko graduatinga abasikare bashyashya yaramaze kwakira, yabahaye impanuro zikomeye cyane zuko abagomba kuvanamo imitekerereze mibi cyane. Ari abavuye muri FARDC harimo benshi n'abashyashya bari kwakira abo ba special force n'abandi. Yababwiye ko intumbero bafite ari zo guhindura imitekerereze bakadiscipline ifatika no kugira ngo bazarwanire igihugu cyose, abanyekongo bose bagire ituze n'ubwisanzure. Ikindi kandi abanyekongo bose bagire ubwigenge n'ubwisanzure, ukwishyira ukizana. Ashimangira ko abanyekongo bose n'ab'impunzi n'abari hanze no hirya no hino bakwiye kugaruka mu gihugu cyabo bagatahuka nta mpunzi n'imwe. Ikindi nuko yashimanye ku kintu gikomeye cyane, akavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo buyobowe ngo n'injiji, avuga Perezida Tshisekedi. Mu by'ukuri avuga ko ubwo butegetsi ngo buyobowe na stupid nk'uko yabigarutseho. Yavuze amagambo y'Igiswahili avuga ngo n'injiji rwose. Avuga ko rero intumbero ngo ari kugira Kinshasa bakavanaho ubwo butegetsi ngo bwa Kinshasa ngo buyobowe ngo n'injiji, nk'uko Major General Wiringoma, nk'uko Major General Sultan Makenga yabibwiye abasirikare bari gutangira amasomo n'abandi basoje. Nabwo amagambo yakunze kuyavuga cyane muri iyi minsi itambutse. Hanyuma muri rusange bino bitero byakomeje kwereka amahanga yuko uyu mutwe ugihari, ariko kandi mu by'ukuri igihari gishimangirwa na benshi nuko buri munsi umunsi ku munsi ikivugwa na benshi nuko ubutasi bwa Kinshasa bukorana bya hafi n'ubutasi bwa Amerika mu kugira ngo bakore ibishoboka byose bahabye ihuriro rya FC M23. Ikindi nuko Kinshasa itungira agatoki, nubwo ubutasi bwa Kinshasa butungira agatoki ubwa FBI n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuvuga ngo bakabereka aho ibirindiro bya M23 biherereye, bakavuga bati ibirindiro byabo birahanaha, bakagenda bakabarasa ibitero bikomeye cyane, harimo n'igisa n'iki ngiki kibasiye ibirindiro byabo. Mu by'ukuri ni ukugonda ziri gukorwa, ubutasi burukorana hagati yabwo ubwa Amerika n'ubwa Kinshasa, noneho Amerika yo ikaza yigabira ibitero ariko yatungiwe agatoki na FARDC. Rero navuga ko ibintu bitero bikomeye cyane biri kugabwa na drone, harimo akaboko ka Amerika, Abafaransa ndetse n'Ababiligi, kubera yuko ndetse n'abandi batandukanye harimo nka Angola, Abarundi n'abandi, kubera yuko izino drone zitwara izi ntwaro harimo ubuhanga bukomeye cyane bw'Abafaransa. Harimo kandi abantu benshi baturuka hanze baje kwigisha gutwara izi drone no kuzikoresha, kubera ko abanyakinshasa ntabwo bari bazi gukoresha izo drone n'ubuhanga bwazo, ntabwo bari bazi kubukoresha. Bityo rero hari mu minsi ishize hagaragaye abasikare b'abacanshuro baza muri Kinshasa baza gutanga amasomo ku basirikare ba FARDC yo gukoresha izi drone no kuzirwanisha kugira ngo barebe ukuntu bahangana byimazeyo n'ihuriro rya FC M23. Gusa kubera yuko Kinshasa ngo bataramenya gukoresha neza izi drone n'izi ntwaro ziremereza amazenda bahabwa buri munsi banagura, abacashiro benshi baturuka mu bihugu bitandukanye nka Amerika, Ubufaransa n'ibindi nibo baza bagakoresha izi drone, nibo baza bakaba bari gukoresha izi drone barasa ku bindiro bya M23, ariko kubera ko bataza aho biri Kinshasa ibatungira agatoki bati bari hariya.
icyiciro cyabo n'ibirindiro byo biri hariya noneho abo bacanshuro bari gutanga amasomo yo gukoresha drone n'intwaro za gisirikare ziremereye bakajya kuharasa ariko bahawe amabwiriza n'ibukuru birumvikana. Ikindi nuko FRDC biciye ku muyobozi mukuru mugabo w'ikirenga w'ingabo Tshisekedi avuga ko azakoresha ibishoboka byose akemura uyu mutwe nk'uko Amerika nishimangira ko izacukura amabuye y'agaciro muri Rubaya yamaze gucunga umutekano mu buryo bwiza. Ikindi nuko bishimangirwa ko uyu mutwe uzimurwa n'imizi yayo yose ndetse n'imiganda muri Rubaya n'ahandi hafi y'ahari ibirindiro ndetse n'ahandi hafi y'ahantu haba hari amabuye y'agaciro muri aka gace by'umwihariko kari mu birombe byahawe Amerika. Nubanga uyu mutwe uzahimurwa ubuzima bukomeze. Hanyuma rero ndabashimira ko banyuranye muri uyu mwanya kuri channel yitwa Imboni TV. Nje nitwa Ajabu Marashinga, ushimira banyuranye muri uyu mwanya kandi ko wakozwe natwe nkubwire ngo utarakore kuri subscribe kandi subscribe kugira ngo tujyana akantu kandi amakuru yose agezweho byo baswemenya. Ibiganiro byose birakomeza. God bless. Imboni TV, imboni ya rubanda.